Tinapalabas. Nagtungpalatan da akir ken dagiti pada na aman nakigubat iti pagayatan ni Hidon. Asumuko da ken agbalinda nga adipen ti saguday. Nakuna ni Kigas anagwayaan kumaalumaban da iti kaddada iti saguday. Ngem kuna ni akir ano agkibaltang da ket amangan no patayen da Hidon ni manayon a pangulo da. Iti sabali a bangir. Napan nila kay kiwing ijamyanan ngayan dagunday ken baket singban. Ket kinasarita na daytoy, anas ken amapan ijay sigod anagnadan daydi kadagunday. Sanan ngayem bagati makagapo, ngem pinilit na daytoy amapan. Iti parbangon, nagrubwat nga rod ti baket. Nakadanon asigod iti nagnadan da. Ket dinamag na kanila kay kiwing noan niya tigapuna nga inayaban na daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Galaleng! Lakay kiwing, anya ka di ti rason no apay nga inayaban nak ditoy. Umay ka, mapanta iti silid. Ha? Silid? Anya ti aramidan tadita silid? Basta sumurot ka kanyak. Anya ka di atalaga ti aramidan tadita silid? Lakay kiwing. Adda importante atat tao nga agasan ta. Ha? Importante atat tao? Asino da? Datamar ken bakit suwan. Anya? Anya tinapasamak ka dakwada? Umay ka, tamapanta iti silid. Ay, anyan gayam tinagbambanagan niyo. Tamar abok. Bakit suwan? Anyan. Nakakaasi kayo met gayam. Nakapsot da paylaeng. Tamar apok. Bakit suwan? Agpapigsa kayo pangaasiyo. Kasta unay arigrigat ko kadakwada. Anang ipanaw ijay saguday. Naimbaglangan taadda ide ni bakit ingwa. Ket iso tinang tulong kanyak. Inubana ni Tamar. Ket inubak ni bakit suwan. Naimbag nga ron taadda ni bakit ingwa. Apag iso alumabas ide ijay balay ni bakit amed. Kasta ka day. Ket ingkarina adi na ibagbaga ijay saguday. Nga adda kanyak datamar ken bakit suwan. Sapay kumatagulimak. Tano saan? Amangan no sa pulen da kayo. Kat uray sika. Mairaman kan niti kinadakas ni Hidon. Wen nga raw. Kat anya ti kasasad da Tamar. Kan bakit suwan? Nakapsot da paylaeng. Ket kasapulak ti kadua. Takasanuak amakasapol iti maitutok nga agas da. No awan mangbantay kadakwada. Ala, siya kon ti mangbantay kadakwada. Lakay kiwing. Kas iti sigod, agagas tamanen. Talaga akas to'y tinaikari nga akamta.
ti agagas. Anya nga rod ngay. Daita siguro ti rason. No apay nga aging ka ita. Ket napigsa tapay laeng. Nga oray bakit ken lakaytan. Wen, kas iti kanayon nga ibagbagan ni bakat dambay ide. No 21 ti tawen na, angam saan kanupay ang nagsaksakit. Wen, lakay ken baketan singban. Ngem, saan tapay ang nagsaksakit iti grabe. Ket aywanan ta ti salon atta. Gapo ta adupay tinasken nga aramiden ta dito'y rabaw ti daga. Wen, husto ka. Aday ta. Makapuoten ni Tamar. Tamar apok, ni apong mo asing banday toy. Adda kamangaywan kada kayo, kan ni apong mo asuwan. Mas dawaken kahidon. Naglaka kuman agudasam ni Manayon, ken dagiti kakadwana. Ang mapayadi mo aramidan. Sana mabalin na patayok ni Manayon, ama kuligo. No matay ni Manayon, awanan ti pangtunglak kadagiti taga Sinamar. Aniya. Diyak kaya tagdarasudos. Agpanunot ka na imbag. Tanusyak ti masurot. Natay kuman ni Manayon. Saan ka makibiyang? Gaputan nalalaingak ng itisiga. Idon. Agtalinawid ni Manayon na si Bibiyag. Kat iti ka nito anatay. Awan sa baling atapag anang patay no disika. Iso adi ka makibiyang, tadi mamuti bagbagam. Aniya. Iso adi na kung diktaran, ama kuligo. Gaputa dayo ang nalalaingak ng itisika. Singban, rumwarak pay. Inak ijay bantay. Da inak mangala iti agas. Wen, lakay kiwing. Sikan ti mga sikaso kada Tamar ken bakit suwan. Wen, sige. Agan-anad ka, iti ipapan mo, ijay bantay. Sige, makaammo ka nga rudayn. Adamot ti bagas nga inted ni bakit umpay. Adapay nateng nga inted na. Makaammo kan nga aglutaw. Wen, agluto akton. Alang araw, inakaon. Pangasim kwarja, inkay baga kinihidon, tarok atan na nilinaya. Sana mapalin? Pangasim ko ma, tay bagam kinihidon tarok atan na nilinaya. Nagulit ka? Sige manlangit! Pangulo, patgan nga tanihidon tikid daw mo. Sapay ko ma, talusaan, nagakaasin nilinaya ang nakarakit iti puunti kayo. Anak. Mawawak. Mabitlaing tapainuman ka, anak. Kalpasan na. Uminom kanto itinaanger nga agas mo. Nga inted ni Nana Amin. Ama. Agpapigsa ka, Gab. Iti kasta. Makaguna itayon itinasayaat. Tano ita. Saan pa'y ama balinyag gunay tayo? Gaputan di mo kabailan tibagim. Wen. Ama. Ala, mabitlaing tapainuman ka. Kaasi kang matbakit linaya. Ngam sige. Rukatan da ka dita nakaira ka dan. Gwardya, Pangulo! rukatan nyo. Kat ipan nyo itayan da Manayon. Wen, Pangulo! Iti ka nito adakas pa'y taramidan na. Uluyan yon. Wen, Pangulo! Oh, apay di ka matimtimag, linaya. Apay, kaya't mo adenggan nga ibagak.
Nga ayop ka! Natangsit ka nata. Ngem sige. Parok atan kan, tapno makay nanaka. Kat napigsakan tumanin amang rik na iti sabali manin apan nakaparigat mo. Agbayad ka iti daytoy nga inaramid mo. Dakas ka! Manong manayon. Siyampak. Gab. Anya ka din ti kastoy nagbambanagan tayo. Amin tayo lakit din kat balod ti saguday. Linaya, no apay nga datay ditoy. Gaputan ditay kayat nga dadagas sa mapasama kiti tungkal maysa. Ididamo, ni Gab ti adda ditoy. Kat nagbalin abalod da. Idikwan, si Marunuka, Linaya. Kalpasan na, datamatan, Pangulo. Juan, agpapada tayo na ipalabog. Ngam di tayo itulok amatay tayo. Matayag pa'y mo na. Sakbay nga dadaga sa mapasamak kada kayo. Pangulo. Manong, numay kan tayo iti gundaway. Naskan alumaban tayo. Gusto ni Linaya, Pangulo. Juan, ngam ita, tanakapsot pa'y laang ni Gab. Di tayo mabalinti bastag tignay latan. Manong. Orayan tayo ang makapapigsa iti husto ni Gab. Akliw. Anya, nabagam ka din nagiti daduma, gwardya. Wan, Pangulo. Kat dagiti man nakigubat. Nabagam ka din. Dagiti daddo malaang Pangulo. Dagiti sigod nga agtalag kanyak. Nasaya at no kasta. Iti panagkunam ka di. Ket saan dangag traidor. Saan, Pangulo? Basta na yun ang piitad mo akwarta kadakwada. Sana parikot na itakliw. Ala, ingkay baga kadakwada nga agsasarak tayo iti sigod adiso apag sasarakan tayo. Nukasta nga da ibaga kadakwada. Sige, Pangulo. Inton bigat tagsaba. Nasken nga dada amin ijay. Matumpal, Pangulo. Kumusta ka, Gab? Kumusta tirik na? Ante. Naskan nga agpapigsa ka. Juan, ante. Gab, uminom ka manin iti agas mo. Inton madamdama, mangyag tumanin ni Nana Amit iti nangir ng agas mo. Ama. Gab. Ni Tamar. Tsaka mo niya tinapasamak kan ko, ana. Isuda kanina nasuwan. Ante. Imbagak idi iti gwardya. Nga irwarda da Tamar ka na nasuwan iti pagbaludan. Tamapanda ipaagas ida. Kat nagtumpal damat. Ngam awan da kanumutan iti balay ni Nana Amid. Anya. Amok, Gab. Adda nang tulong kada na nasuwan kan Tamar. Naku na dagiti gwardya. Gain talagda iti lakay alimabas iti paraangan ni Nana Amid. Kat amok nga iso tinangipanaw ka dagiti dua. Oray siya. Kastamot ti adda iti panunot ko, Siyampak. Ngam ti pampanunutak. Asino day jay alakay? Amok ana saya at dayja tao. Kat amok at tinulungan na dagiti dua. Sapay ko matakasta. Ama. Taiti ka nito amatay da Tamar ken na nasuwan. Talaga apagikaruwag ni Don. Parikatak mat iti husto. Gab. Iso anas kanyag papigsa ka, anak ko. Tapno'y pamuspusan tayo ti makalibas dito'y. Kigas, da tayo matendeg trabaho dito'y talon ti saguday. Kat dagiti man nakigubat ti saguday. Bambantayan da tayo. Ungarod, Akir. Nalakala kumagudasan tayo amin amang bambantay kada tayo. Ngam amangan no da Pangulo manayon ti mang sagrap iti ibunga na. Sigurado na ita, Akir. Tanggal dati biyag da Pangulo manayon. Kat iti ka nito nga gidot tayo. Sigurado nga isulat ti madaksan.
Wen nga rod. Trabaho kayo. Hindi kayo tutong-tong dita. Agtrabaho ta ka no, Lakir. Wen, tigas. Agtungpal talatan iti kayat da. Tapno awanan ti parikot. Onya, naikan kayo kadi aminan iti kwarta. Wen, Pangulo Kuligo. Nasaya at launay, tapangulo lat tatiawag yu kanya. Katikagdanag, tanuag subliak a pangulo ti saguday. Manayunan pa iti kwarta nga ited ko kada kayo. Agyaman kami no kasta, Pangulo. O sige. At daamin kanya tinagnagan nyo. Nakalista. Iso ano siya tuti agpangulo. Nanamahan nyo. Dumakkel tuti kwarta a maaw-awat yo. Orayan mi data, Pangulo. Ikarik data. Ngam ikariyo mat. Anaskan nga ilimad yu daytoy ken ni Hidon. Matungpal, Pangulo. Wanya akliw. Agtungpal ka kaditi iparamid ko kan ka. Wan Pangulo, Hidon. Nasaya at launay. Anya ka diti paparamid mo kani Akliw, Hidon. Ibaon ko amapan ije sinamar. Kat amin a kwarta ti sinamar, nasken ayawat da amin dito sa guday, itilas od ti duwang aldaw. Tano saan? Matay ti Pangulo da. Kasta ka di. Nasaya at launay, Hidon. Iti kasta, dumakkel ti kwarta iti kahati sa guday. Sige Akliw, aggunay kan. Kat ipan mo ti surat ije sinamar. Matungpal Pangulo, Hidon! Da kayo agwardya dito'y dakkel ari daw. Pangaasiyaw. Tadi kayag pastrek iti ganggan naet. Tamangan no kabusor. Agbantay kayo anaimbag. Dagiti igam yo. Naska na nakasagana kanayon. Awan pa iti nagsubli aman nakigubat tayo. Iso asigurado ang nagbalinda nga adipa ni Jay Saguday. Agridam tayo anaimbag. Tauray basit tayo langan at da dito'y sinamar. Basta lakit dinaridam tayo kuma. Ikagumaan tayo asalakniban ti sinamar. Nga uray basit tayo laeng anat da. At to'y tidanong gunday. Uminom ka. Agyaman nagnanamihan. Nalpas ka ka din ang nag-insayo. Wala na. Agi na naaklaan. Nana, apay nga taad di matan nagawid ni Nana Singban. Timbaga na kanya kat sarungkaran na tisigod ng ag-agasan na. Kat amangan no kimaro ti sakit ay ag-agasan na. Isungas asikasun na. Kasta nga ta, Nana? Wen, balasang ko. Uray ni Tata Kiwing. Saan mata na si Marsarungkar? Saan kan nga agsidaaw kinila kay Kiwing? Gaputain aldaw day jay ama pa nagsapsapol iti agas. Taan niyang arod ngay, kat adumat ti ag-agasan na. Nana. Ala, umay kakit din. Taintay manganan balasang ko. Sige, Nana. Nakaina na ako mata. Nagalasan day jay ahidon. Nasken kano nga amin abirok ti sinamar. Ket ited tayo ijay saguday. Tano saan? Matay da Pangulo. Baygoy. Anong tataguli daw? Nakataramidan tayo dan. Kasta tilinaon day tuya surat kakadwa. Kasanuitan? Anya ti aramidan tayo? Ited tayo kaditi kwarta ti sinamar ijay saguday. Agtungpal nga ta dalakay kulidaw itilinaon ti surat ni Hidon. Gagayam, ti yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Dalalay!